didn't switch the moon as the Biamonia come upon the tea. Modos, offer Bible, dear. Offer book, dear. So pay count, dear. That dear may you just some when last day. If you have four, I'll push them to war. Mama Casa, papa. Nedi and then they try to wake away more. On Concon Manya, or made their wabrabum. Or Bakra Dino Dini Pie. Jumedino di Christianity. What you are on Concon Sawambra. The Jumedis Nendi Chato. Waberry, into dear bad dear pan or Barbaya war Christiania Brabum. And only idea just a week with a tack on it and then Nedi Chatway. Ah, ye penny pumacy, but enough, you will say quiet corner. On Concon to me, because why you more. Radio Mozart and Swatch. Ah, Jebo, ja. I love it. A girl on a Babeland. I need a Renimuka, Bama is usually a da, a tosunumni. I Jamamuza, a girl, no, Kavika Gache. I never been our experience in the Gawa. That is say, the okay, Ubodiana, Matthew Fona, Mediana, someone called you for your about Pillar of Zion Youth Ministry. They'll be from Muslim. You know, be my Krikakana voice now. High. Ubia from Muslim. The Radiasi. Because John 3:27 is independent in your baby. I saw the first Roman answer. But here for what voice now, or for music in your casa by already. And they done a see on purpose with the dream. Because last 2 years, as the last 3 years, say, fear de tremor. Adrian because Adrian Honam dear. Yes, be a spiritual aspect by and also can hold a man 80 me, Christus Manamo to buy Galawa at the Radiasi. On purpose with the do a ding, your cousin yet Indiana a tro, a ding pa by Kakra. Esanse ya hoodi nyansa ni nim di intimity awrade so efiri osoro soro aboa ya baby ye dru de ya kwate ansa se okonu twam so a ahenche no de botae ntia ye de ye fruto ho no awrade so ahye no ho ni munyama bibia kwaso kama this year topic no so na da so no the breathing of Jesus Christ no so the breath and okra na shey nkran kese because ye ntimi metra we are say Christosumu nkoma oda the breath of Christ right ye betra say for nyankopon home sa na de ewu kokwa say yitimi tena say na nya the breath of Christ be man kwaje so ye dia and no ye botae say be nya nkwaje ntini sori a kukuhwi ase nyina emu no ye da so edi awrade achi nti this year topic no kra na man jinja more cause me say this year no mama you say 6 to 6 na me ba me whole topic na am say the me 6 to 6 kra me sure say am one miss ante o say metimi ye nyina na the breath of Christ no me de ma adwin so nsakami na me so mensa e kan the breath of Christ nti ye the radiasi on pempeso de adwin okay aja Matthew free me nyama me ko aja even so na ready a gawai experience e bedru na ye de bibia ko na wie na nwumre ye ma be na wa experience wa brabom yo medase also microphone also medase igawai mu ne ma bebre na akoso woni padua nimu nanso ensanse na mabom adwen po se de tie bia no na yenti no accommodate de nanso sanse na determined no radin so boa me ama enne ne da ye de bibia ebewiye na menim se ade bia na ewo wiase bia no enafom but we determine so be yenko ade a I hope say obetimi aye nti mehwe igwa we de aye wo mebrem a aye na bebre mebrem pa because me hunu se epagame efri adum ekwadum nti menim se Erwade aboa me na eyanso se de bia so bebo modern se me fast ti de wanye bi no de na person o catch de want me amfa no wanwurem de want me amfa no wanwurem se ye de fast no e ba wiye na mo de me catch on se next year bo wadwen po se oba be kai ho na nyina abomu aye na menim se so be ye bia onkoso ente se de wote kane no nti dia me pesa me ka church yefo nyina na se igi awa eyade a eboa ye pa e we Christosumu because de bia no enipa yedidi
and he said bibi say esi ho say yam fan say yam na yan sentiment cut the breath of Christ here. I think say ebeye ama woni pa bia say bobo modern say sa brain drew so a babo adwambo so na woni ya hia na onso watimi de yefo ato bi na onsa etimi aka onyankopon honhom no me kakra aka ho a this year say wantimi anye bia am obamumu because ebia afinya wo de bibinti ana wantimi anye ti koso netinti wo radi mu kosi se afisa se yesa no behia na next year date ne 3 on the 8th inti ya no about 3 on the 8th come date na do just ya and there ano ase yeto no abo adwan bo so say from 3rd to on the 8th September 2018 no I shall say prepare na ba say ga wa say o prepare hardness o di sia na ede o yes say wa bibia ewia se ankasa no bibia wo ye bia so bo ho na wo hia mane yede o Kristo sumu kura no last yekobo asu anadwubi ede yekobo bi asu ne de light yekobo bi asu oso ma bo asu pen na de no me bo asu kura na bo afu ne ye hye me sodo ase ne ma me tata nchechira kobo asu enti wo de ahometi bi ne kobo asu ba o ja ne pem anadwo ya sofon touch no na muram se yenkobo ne su bibia no obo boa wo ho na udi temia okay boa wankasa god this year iglawa is different ni nyina ne say amafo determine ankasa ama atmosphere na ya iglawa ba this year de atmosphere is different cra super duper ti en munyam ni nyina de ma Kristo say na adum ne na humoburu nti ti mesra o this year want me anya bia next year Yebeshia or headquarters Pillar of Zion Church Takwa Makru. Okay. You say topic at about because if you tell about Drew Hong Kong and a Juma Bay, I know you only papa. Well, that's the main tenor. You did Juma in our top. How can ka AXA? Chapter 1 verse 8. Hong Kong Bars have been young or then. For now, no. Home the idea you receive your cover, Juma Bay party and the topic about the Holy Spirit. Hong Kong about so me kakasa for me to mission come me to me when is ready me koba could be a card you him. This Hong Kong me ko sha for 40 days me ko Hong Kong no. Obi to send them to put for 3 days me Hong Kong na one day. Because se di pa bia no ukoye training obi ani wa o meti we mi mo boxing me boxing me ko sa anwa fa gubotum fa me san ko me ko me that training na de adwuma na me de kwa akodi me fa ko di dwuma bia ana me ko peja na de se peja na de ni dwuma bi na me ko de na bi apomden na mepe ti ade bi ni pa ye ho se ni bia me kan sa I would you any training for that. If say me training with that, say me found quite if I so be any so, Debbie. To my John Conqueror one day. A dear you made the bed pa. Now, Mammy was a mother, mamma, teachers in Tina. Many come with them. Some Conqueror crown. More fine chatty for a vampire. I just really vampire Naja, Jana Sontam. And when you're the hour with Dinkunim. Dane da ofa yemu de wonsa mma enanso ya transe independent me ye this what the dum ye ejeti funso ba woni wasam so hena koma da wonsam sesutre fa kwa openade ko yempa bo se ma wona koma bubu apeche ni ntimi nyinsem yi ni nya asem yefo ye ne ye kasa nso mi ntimi nya asem ne yefo se de dane da o ma ye diso ne yetimi kirekire no na mo adum no tumi no ho de so no basa so ne be kan ho ni mo fa ni mo nya ma odi nkonkron e mo akwa ba so kan Kristo Yesu di mo amen na me kasa won say ya ishi aye dos okay nka ask na o say okay what a teaching see ade we say ko Bible your Bible yanko Bible na emwa I know say we ready so better quotation bi Acts chapter 1 verse 4. Also no one see I no. Or she was a moon for Jerusalem on name one thing a Janet Bosch. Oh, it's okay. And matter when you're for this cheer Jerusalem, then I make me say, must be said the spirit of waiting. I know so one day met I can straight away. Now, also no one see I no.
or catch us a moon free Jerusalem as you have for no. Now, on trade a Johnny Bosch answer. And I can get Acts chapter 2 now. Verse 1. Yes. Or send a pretty word unto Lumina, Shia Farco. There's a Marakish catch on say, my own free Jerusalem on channel. To the confirmation on Shia Farco. To 180 because I feel on Concono Bowers when you're one day, no shall say you kiss your dance for. Timbusa said, or seeing in Ania Babishia. So, depending on the to me now on Concono Dom, but see if we both robber. Okay. And San you met the hour in 9 and don't be okay. Sunipa nyina ni timi nya onkon kona dom na because what I say won nyina nhia faako fatam se bia wa brucha that doesn't mean so enya wasem na meka won ya adwen baako o do on ya wo adwen baako nti won ya hia yes kete se de wo Ghana ha won ya wa ha ti o so mu nyina hia faako condition mo free Jerusalem ano mu nyina hia na Acts chapter 2 ni se onkon kona ba won so because no mu nyina hia faako no mu nya ho de Acts chapter 1 verse 18 so kai timbusa se so here is here nyina na so ye na ye bo modern anase Kristo ni bia ne kogina se meje won konkona doma ne nsatumi kana na se ne nsatumi anka yenim se bone wo hode sem from so na aba ti apart from se bone ya isisu duase bia adwaman ne krono ne nsa no ade ba ade pa na nipa bi kosia se me kwa akwaje won konkona won de a e ma nipa ne nsatumi nka mamni kan taka no ansa because bebrebe wa okonyame anim but we free walk no dem tia na ne ko de nsɛm wa nkonya hwe ti ya ma tie fu hu da bia no ba kɔtwɛn ɛso muntumi nya hwe ti ja ma me free so ja hwe ni so obi timi kɔtwɛn awurade ani mra onya awurade ahode na sɛ ne nsɛm tumi anka na de benti na ne nsɛm tumi anka nya fam free o ma tie fu so for awurade shiraw amen de tene sɛ enye obi ana kɔtwɛn a ye ne bi hye akra enye obi ana nya na awre ho no ne nyina sɛ adwen ene akoma wode kopɛ no awurade ni mu kyese de oni mu asa obo ha ne bota nyina sɛ ko nya hoɔde na wo na anade otimi kura kasa na ka wahye wode Lisa ne Elia modie no bi ana wode kwaje na obi won so oba oba nyina no ne yema oba kine nyina no enya won konkron oba penti no ba wode kwaje fancy sɛ watimi 5 days dry unya enti adwen ene akoma wode twen awurade anim ene ma wutimi nya twen no wabetwen na so washa setena ha no wantena wa boni nyina kakra boni nyina ne aso den to betimi aba ha mu bia hu so wabetwen awurade anim by aso dinti unya enti ubi koba ne kode wakwaba wachino yemu ko nante ba adwen ene die ne asodin a woye yenti no obabra betima kotena atwea oh all right oh bottle ne abrabo ba adwen ene akoma ode ikono ebema obakwa kobregu na se metwa se be na se enya akoma wasiesie na we prepare heart anya wankasa wakoma wasiesie na betima kwa kotwen so nsentumi nka se botaye anti a wode ukopɛ ade no se obaku ebi yenru ho obaku anim wo krisusum obetimi aye nyamedwuma yi bai unyamedwuma wo no me kwaje ahoade aba nyamedwuma se nipa behunu se mesum nyamedwuma unya se atoda adwene de konya mefie kura no ma ye nya ya koma so ade ne yesusu ntumi mbam because of akoma na ade ko no enye botanti a nkonkron ho no wa amfa sa botae no na so kwotwe ni ma oma nti botanti a nkonkron ho na botanti a o release no eja no yesu kosre no eja no so omra nti woni sa botae no bi woni sa adwene bi ni sa akoma no bi a wobetwen urade so oma unya okay aja Evans so nipa nyina na kwa awurade no mo setumi ka nkonkona na so bi nsa nka na de ba ade ntina siri kwa ama ne nsa nka ma fast for 5 days and then to sunum ebrebe kombebrebe na me ko without the spirit because se wo na ma wo so a te bia na wo dada no because what se fliga wo ko abesa kwa koye abrabo na wo mo US Canada Germany no Australia wutim sisi ana se if se nkonkona nteki unipadua no wani so a eden ega wa ya nyina ti no ya besa kwakoto abrabo dada nim
ti so bi ba awurade anim na bebrebe we na se ne nsa ntumi anka ho na ede ba yinti na ne nsa ntumi anka ye ni siye medase oka Bible na oka bibi say if there not a cause there is a cause esa de bia no ye woni enti e ma ne ba no sa enye obia na ba awurade fie a ne nsa timi ka de ope ade nti na me ka no sa obu o ha wa ba but na dwen ankasa wode ba ye no ene ade na oba be pe no emko emache oso aba be pe nyame adom but wankasa no adwen wo trimu akayo wo mu onyin firi mu onwinwi sentime kwa me sabetimi aka adumi ti anwinwi niam bi a wo beye no e ma won sentime nka na wo se wo hwe na se ade bi a enkoye wo mu wa bompa ya sere wade no waye afiri ho a at the end of 5 days no won sabetimi aka wade adom no ti bebre o mon sentime nka na o madwen a o mode bae obu wo se baba beye bi ahwe se metimi aya amen adwen de bae no obehwe so betimi aya joba no timi wase metimi aye mo se yi obi ye 5 days obewu me metimi aye manhu no de hohwa no na mu amase obepe bibi efre wade nchen enti ne ma bebre sentiment nka onyankopon adom no ejina sa ne enema bebre so okay wudum o me mo wura mo na teaching since me busam question me ba wura mba bi ba me nyen ro on se tetemere mu no ye se honhom no o metena yemu obesi wusu no do ye adwuma wia no okọ yo na ye merichi ne mpapon ne moamo moja tina ayesu adilise honhom no be ka se me ba be wura obimum na bia medina ye adwuma no na en happen sa ba titinu na de ba kwa manu tisin se wo de yanwe kwaya titemere msuna omofa so ye adwuma no ugusu awutie online ugusu awutie online www.evangelistsekwesiawa.com ega our last day teachings na ya no wa no on titimire na we kwan a ho no fa so edini pa ya adwuma de radio but those days ni ka say ye moa military papon ni ade but you just do the comparison or the compare titi olden days ni na radio that time kra no na ho no e metre o mebisi won so aneko yeah, time because of the blood of Christ Jesus into no home about better you. But I say the dear Michelle there, Michelle how one home is move ordin proportional. And then no, I said maybe difference room. Now me tell you something a day. Time on the more mojan in Pocrano. Now omu to be here Jumano. I'm on a bros now then you could do me be a Christian and Casamujano. I say no round to them because I can be come and the jamara the jaba sisimra sisiraba say ni see but no e so hardly you say bia me cast him to me see but o compare kan ya ho de nya no de adwuma na so so dem pa say won see something so adwuma no way but no bibia e boko na be say buza say there be na make that difference say olden days na awodin si won so adwo ye adwuma kwai so nkoso no compare na obi kura say atam say cite example kwa na e bompa ya ye disifo na cite example but that time na hom ni si won so kwa na den na hom na ba betra yimu no ye no madwuma na sensusu ye wom ani de bentia yo beda so sofo je mi hu ni say ne ma timi ba na sa na say atam say na enwunwi ka ho konkora ba ye so a yenya tumi no anketimi commande e ma bibiba but instance you say ade me ba be ye kura no say anye ya se ne nipa ebesi ehumafa amen tina ede ame so bia be ma o commande a na ehuwom go onim say say ama nipa be ka say ene wo mfiri nyankopon amen but olden days na eba omo so a omo gidi omo bi wa ko omo gye honhom no na honhom no so fo omo de omo ye adwuma. But so no because of enwunwi nti no osofo eden pa say ye betimi aye omo yade a ka honhom na baba tremu de kutim de ye sa abro so but ensa ye enwunwi ni ade nti no ana eden say ye betimi aye bi there's a walk onyini padua tibia no eni say de honhom de bi mi ye no e betimi de na ye to na ngasa no honhom na eba no o de enwunwi ni hia no ana o de anye ni de hia no ana de bia so wunyi wo wiase bia ne ndimi nya adwuma wa bra ende e hye no so ade bia woni gidi o ma
on fa want to so and because on fa want to sin and yejuma wa brabo teja just any edibentia eja Evans Radishraw so didie no edikan na me so me the father we say Old Testament no na Awurade te judgment seat so that's right ti sisi a New Testament worshippers Christ at mercy seat so ntino gidi by botaenti ahohom no abetena yemu no say yemom ni Kristo ho adanse ye nti o command e be command be command nyina so beti wi base o ka Awurade asem kire na command no de edan na koma ma Awurade nti sisi ye adwuma no enye sede fre wo jabra ya ne ndem for na ne demonstrate power ne se bia ye command ma Awurade ahumobro no aye kese to the level say obi ya ade a unyanya honhom na ohede nipa ne ye na anka betimi condemn say wo bodan for your the rest of your life ba ohwe oda Awurade yi na di a kire ba bia na wo Awurade afa wo no na wo condemn no no koje mu a honhom na etu mu no waba anka betimi asɛ no by ohwe odo Awurade yi na di a kire ya na waka ayina se obe condemn no na betimi a condemn by odo Awurade na yi di a kire nti ame compassion the spirit no nya the spirit of compassion who so bi yira eye wo ya ti de wo ye no ka betimi asɛ ne de betimi asɛ no by isan Kristo wu a wo ade amaye mercy seat so otinti no na yaka bibia be ma nipa no asakra na adwen okay for now as a Christian do I have to curse? I was say Christian me Christian me carry the spirit of God I quite say obi ya dia mempa the power being invested me 2 million into na do I have to curse? I was say me do me pa cho also for me that say obeye Kristo ni a Kristo na yehwe ne suam woni ho kwan say woni ho kwan say wo ka no mensem ana wo dumi obi wo ye Kristo ni kwan say wo dumi obi but the no men so mu bebre e wo no mi mu bebre enti me de me hu ne say once see yesua Kristo ni de sa eno mensem ne de ni kwan say e bi free enu mo ba so for kakra me wetin aka Kristo odome eduano Kristo dumi eduano ko na ba bia ni so ti say won mo betre mo bi ya de amempa can I catch the person osofo say o dumi ni pana na o dumi say won koso ntra boni mu Kristo dumi eduano Bible say eduane wuyi because say anso abaninti ewuye ti na dem say won so dumi ni pana ma na wu ana Kristo ni say won pedi boye ni ene ni wu ni mo pe won na dwen satra ti say o dumi ni pana o dumi na say o ntimi nsa ma Awurade mi bi ma na sese aja obi kaka ho me fa kakra nka ho wo he Kristo ni a ensese odome wo se onkonkoro ti mu a ensese odome ni na ne se na Yesu ene na suafo nam minya ayina me de batum na enkofo bi Yesu din di tu anbone na suafo no papa be kasa John ka kide Yesu se ye fru jamane show no se don on hwitim no na me boa no no ma afa it is that time wo de wo hwe John the Baptist yukura Judas Iscariot se abra wo Yesu ma Yesu bi na no class se mini yukura na nipa nyina tetigui enti wo hwe Kristo se ye hwe Kristo ni Yesu dua de a se Kristo anome de a apart from dua no anso aba no ni nyina ne se obi ba betre Kristo so mo benya nkonkron ba dwumadi ese so de edie no onfani no Awurade na ba se wonya nkonkron so betwe Awurade animu wo do yem ato 5 days na no minti so betimi adum obi am ye hunu se wo tumi enti na onya ya wonye Kristo ni nemum honhom na ye nya no wa ba se wo beboa ama ye de Kristo ho adanse ama nipa sakra wona adwen enti ye mfa sei nipa na me ba o ma me musa asemo se if say me kesi obi a be de ma na aka ebe ma ho ana ye Awurade if say Awurade supported the idea that I had am the domain nipa na
ebi adwene wo mitira me do me nipa so support de ade na eto de bem eja me da se Bible ka bi se Awurade se ye mompa ye ma yatamfo se oya metamfo na me bompa ye pamawa because of say o hate me ntino me mpa ye pa na me boma wo nyina no ebe no me ama because onwi adwen pa emfa me ho na mo me mompa ye se ebi Awurade nyi usi onku ana so nyi si na mo mpa ye pa na me bo no because say onwi papa ntino na eda ne bone ede ma na ba ye no me ede ama tebebo sembe dome I have the spirit. See, one woman was something come. And I'm not doing you, I am a dear. And I don't know my bem. Say, rather for us, why didn't you was a bem? The thing is, so far as away a banner, the oak can be a radier. So far as our was spirit, no, when your spirit in the double can be a double view. Used to catch the Peter said, the ambitious was as the children also. The double to be a radier. And unti. Ana ensa sa odome because odome a Awurade abadome no wo hira Awurade be hira no enti ensa sa odome wo so na hunu baabi na wo Awurade frɛ wo e de honhom ngonwa so because na de nipa na ye na bi kura na wo ye chese aba ya anome wo nya adom mu awura wo na so nya compassion ti spirit ni ye nya no e de compassion abeka adwuma nti obi a wo ye nya adwuma ye bia no o pressure abeka so didi watem e ye ne ya se de wo ye no what kind of creature ba na unhu nti spirit of compassion spirit no na hiba kono no the compassion ebrew okay we go so awuche www.evangelisacosiewa.com www.modernghana.gh ege hour day 5 that also num day chatwo ana ne share teachings ayaya na sore ana nsu ya ba ha ye ne wo ye no konkron adwuma bai ana de ni paye ye free baby ansan de do ba be wura baby tobo twen o question bia be mo busa ti ha okra teachings na de gusu no wo ye no o question bia be busa na ma sha se busa bedwafo no ti drum be bia be ma nso ba wuram na wo question na ba me busa because na teachings ngwana teachings utu konkunu betuma ye jemeka de obi become someone who operate in God's power without the spirit so betuma ye adwuma aka se be nyame tumi na adwuma on the me say Messiah de be do ombone without having the spirit yes because now no be chefo be confused because I once remember so people say me so for be once say otie ni pa otie ni wo YouTube ni ade ni pari preach eye senkyerene ni ade bana the teachings is what there ye ti onim se nipa no ho mba ni kura na ode ye se adwuma bi wo toda ne niam bi so wonte ase tembu ya se obi betumi asayade aye nyamedwuma ono anwu so ye nyamedwuma mama fo won se wo ye nyamedwuma we das nipa no on carry the spirit of God yo me das bo nyamedin di ye senkyerene me das osofo ade ba ko a ekasa mi mu ma bruchi fo ne pa o problem ade ba ko a ekasa ye hye ne nso ne se nyame nkonkro betimi aba ede wa ba be yadwuma no insan se ohu se wo wanote obetimi akasa menipa anyadwensa kyera ensa no nso abeka no so be ye trene ebedi wo be konkwaji mu be na wankasa no woni nkwa nti Paul ka bi wo se bo moden na wankasa ye wo kra nkwaje ho adwuma preach no betimi preach all right a ebi ko adwensa kyera mu be na wankasa pese no wunya adwensa kyera but the person is now why the boy in is one such ya they can God's power operate in the sana so be the boy in nyame tumi na ya adwuma woni mu okay amen the thing is obi yesena no tikem na ka na kwhwe ka Jesus jeme obaje no so ampa ne nyina ne se honhom no asase so obehye Kristo animunyam enti o Yesu di mu pie because of Yesu di na boy enti honhom no be pie akọ ba anya wo enti wo nipa na de se wankasa wonnim ho se spirit no obo ha wonnim se nyam the spirit of God no de adwuma by a familiar spirit na familiar spirit no nya intimi nya adwuma se de honhom ye ba esanse last na me papa di nkomo bi me mfa ntwam kakra o se uduru krum no bi preachi preachi kra oje wo frenko a enka ho asem because esanse obo Yesu di no o kasete na Awurade be hawo because okay Jesus ebia obo ha want Jesus then to okofia okobisa Jesus na woti no kejitia no
am obi so akyerɛ nam Jesus no wɔte ukiti ano so ɛma na fa so a kohunu awurade enti wuduru hɔ a enka ho asɛm enti spirit ne de wobetumi atichi obi a signboard enwuma so a according to Revelation no ba mu baako wɔse wodi minim sɛ wawu nanso shenkaya ebewu ne de rain na shenkaya ebewu ne de wanka san kwaje no nka ho bai ugine jana no ana wo pam mo se emma but teach you right and spirit no it come upon ayesete de na emewurawo de wanya ubenya nkwa ba edoba adwuma wonya fa bible a ubetimi a kyire ma obi atia sakra ba wankasa de wo kyire mu no wo kwa abekwa kwaye ya ese ye doctor for no mti wiase ya wenye so be ko no fridge ni nyina wo obe kan so wonfa obi be fa anya hoode de atena as far as so ba doctor nangasa 43 not down also the intermusa question when is normal laboratory for muti fabric o my confused because obi timi bible chiro me so for me nyaminipa adwuma oye ko fa so ye adwuma no akwankyera hodo baji wei bi okra $200 €500 pounds na ade wo discover ma me esi ama nipa no so be ya ade na de ntimi bam ti ano manya gidie bi wasanko because o kasa so amon bi adi o Yesu din o boy ti ano manya gidie bi o mse nipa no bo Yesu din ade ni so ye na ba mama me na se wonfiri nyame adentina odi Yesu din ya ade se nyame honhom the spirit of God na ye kan asem se nyame honhom na odi adwuma de adentina o ka sei watumi ehume aka me fientine ye ntirem wa boje fo bitimi ka se oba o ka me fiensem to mo dada o mo pa o mo dada boje fo bebrebe because ya ade na na bam geni $20 $50 o ya ade na wo hunse nchene kofa we bra bandi we o ya ade na ni pa no so bam ti ma me bi kwa tumi di suo mane ne ba wa abruchi obi tumi di bundle mane ne ba hanka tifuni ade because all trust was di phone so I can say o mo tumi ka se wabusuan se na tie edin we na wabusuan fo ma me we di say papa we di say de ekosuni so far as nipa hu se watumi akan de enyenya me ho ma ko ntumi nka ti mun se mu ma tie fo pa yo de tiene se uni pana wo ya de ma ona be mu no first of all se no abra botie se wabra bonya Bible say awurade nti di boyeni nti se wo di bone make say wo no girlfriend or boyfriend na ko di for you eno di wo hunu nka nkyro se nye na emum bando bi o de mawa obetimi anya adwuma ye na o de mawa eno di for no ewum so obo Yesu din die bai ekwan na wo kyira kwankyere na o de mawo no anya kwan a ebe ma okra anya nkwaje ye fidi we so no ye nkwaje ntino difo no wo botai wo de ko nyina na se unya wo akotena buruchiri unya adwuma anye enti wadanfo bi €100 o de mawo fabra na menya kwankyere ma nya adwuma ubenya adwuma ye en ubenya adwuma emma unya nkwaje enti akwankyere ne de hwe kwan na wo kyere wo no se ekọ Kristo ho abemu anya nkwaje ma wo kra na hwe wanka so wabra ba wotim because dia onkonkuru timi Satan so timi ye bi dia onkonkuru timi ye no Satan timi ye no fake ti ade bi original ho no fake ho enti obetimi awisu ahon adifo nso ho tumi pa omo wa honhom no mudiri enti se obo Yesu din a obetimi abo Yesu din awie na difo bi in the name of t-shirt obaka Jesus no ka t-shirt o ne honhom a esan se wotene ana akọ difo no a do be ya ma na enye difo no ejina ne honhom foforo bi so enye ba wontena ebe yi ni nyina se obetimi a convince o se opon boni mu nyina awurade ti o so na ente sa yo asafo medase ewo wadwen kyade abaka kran be se mekaka won se ade ba ko se ehye ne nso ne se wo ba awurade fi a ade a ekrasa wo de hye wo trim ne se me pese me botrene abrabo na daati manya heaven akọ because se wo din sankyere ne achi a sankyere ntimi mfa won kọ heaven
And we say ensanchene bia no so no bonsam ye bi nyame nso ye bi because ebra Mose ya na yambra ebra Mose kɔ hɔ no ensanchene no mo ye 9 Mose nso ye 10 de Mose ye bi omo ye bi but ba akɔpɛ no want manye ana wanti anye ti hu se ensanchene ne de so obi yusu bonsam tumi a obetimi aye ensanchene ne pa but busa ho se Bible masema wode ma wo no eboa wo kra no ata mu ensanchene ba bia bo nipadua wi yes emmoa wo kra no ade ebetimi aboa wo kra no eye nyankopon asem a ebetimi ama okra na men betam bia na difo no mu se mo ne ma mo ye de ma ye no ebo nipadua dua ono fam same yare na wunya ne me a body no asa ma na ba nkwamu bi but okra no ebi enkwaje no wonyae ena ese Christopher ehye nso so betimi ye we nyina mfa wadwen kodi akire ne mo hwese nsem no de ma wo no eboa wo de wo kɔ heaven ana se eyi wa free heaven kwa ne so ene ne ade a ese de si etirim amen to so for de me pesa me ma Christopher nyina ate ase ensanchene de obi atime ye so yusu nyame honhom so yusu bonsam honhom obetimi aye ensanchene no but ade ba ko a eno amekan ade abonsam ontimi nye ne trene ne ade abonsam ontimi nye ti se utimi ebo trene abla bode a ene ne se o twon ho afiri obonsam ade no ne se be abetumi examine the spirit within that pastor no we say honhom asofu we di adwuma na ifi nyame no are so hu se de nipa no o ye ne boa wo kra no teme bawo apart from the nipa ne ya ade a enya wo kra na adwuma ye no ani wa se me jinji me pa to me da se mu mame eni kwa se ujinidi in a sense okra no o mani ntimi nkonya be papa entra at the end said bibia ba wiye wasase we so wawu afri ha no okra ni nya be papa enko emo wote ase no o yare a wasa yare ohu oden nipadua ntimi ko eba ba na okra no wo mu na nkasa no adwuma etwa se oye ema okra no so daachi ofri asase we so benya ba bia tra no o nya se adwuma no to the time bia no hwehwe nipadua ya hoto se nipadua betimi akwaba yare bia mo no ana obehu ohyebre mu ene de opesa oye daachi but okra na nkasa de wo mfidi no o man the right food no I just say no konkono dwuma ya oye ne wo nipa brab metu atwa na etu ntwai ene kyeme mu ni nyina ne se de aja Evans kan ni nyina gidi a wo se utimi nya gidi se ade we menya ampani ampa etrene kwaso etrene kwaso wanya enti adwen ni gidi a wo de course of no nyina ne se o kopɛ adwuma na okɔ nso ma adwuma ho akwankyere by one fatten ne kɔɛ se me kudi for no wakobisa na me kosofo no wakobisa se ekwa be na mefa so metimi ay botre ne bra se no na wakobisa na no de honamu niema ema wa no musisi na tie by and nei no adwen edeko se me se me botaya me dey people of that nyina ne se me tese papa na preach wa bonten na abonten na wo preach na asem no me fa na metu ho na mo be ma nya nkwaje ama me kra eno ntina me bae enye se me mra me menya adwumanye enti adwen ene botaya ode ekono eno so eka ahonkonkora adwuma etu ntwae na nipa no yenhwehwe wono na kyira kwan na mum yehwehwe honamu die entina yehu so ba menka bi kakra bi nto awdi so ana obi nso kwasore with the problem yes problem e dan so ntina wo kwasore tis wo kɔ na problem wo nya no anu yi a that's all afi mamene mo ha honkonkono na dwuma ne se wo Kristo nya braba die be na mehu se honkonkora mbeje ne 5 days nyina ne maba beje ti die be dwuma no wode me be because
first you see how they found day 1 day 2 and you conclude our teachings on conclude ba me so dia adwuma no de me ba as a Christian and the topic I tackle here on conclude power ba me so me jiri say me Christian me saka so ba me so me de kwatena faako oba me so me de betina as a church member oba me so me de beka say bia let me say me elder me eldership me na so dem me deacon me prayer tower me dem I want me de bebo me usher me de better think for that I want the bed or dem be no to konkuru ba ni paswa because as now no kisosumu no talking about the fourth ministry or sempakani or D4 church ni hwefo ne ho ade kaka ho no on say de gina say konkuru bo bi so aye dia basis say evangelist for no mom na omo ni patitiri wa omo na operate in their life omo kwa abonten tembe se busa say konkuru ba Kristo ni abrabo ma adie ba adie ne mani pa nyina hu say wo ukura nyame hom na adwuma we no do ye aja so for radical amen na ye kan konkuru asem dia ye kasa or acts because ye New Testament worshippers ye Biblia start to acts na uhwe story of Stephen good asuafo no dumienu no a duba ko na kai no wonka ho by ono ye fa no Peter mo fa no se omo kwa ono aduane mo ba wonya nkonkron no utie nsem a waka no Acts chapter 7 a enya Bible no waka ba waka de honhom na ka kire no ne ngomo so se mystery ba a mystery no waka wonka Bible say enti se nkonkron be eba wo so a so what between no wanya nkonkron a enya se kitchen na de kɔhye wose se oba mo so mo benya ahoɔden na mo yɛ ma dance fontu obedi dance ana yɛmfa metena so dem so dem crowd betena na se even so yɛ wɔhye bi wɔ pamunipa wɔhye bi wɔ ha pamunipa obi yɛ youth leader pamunipa oba youth wɔhwɛ kasa obɛkasa kyerɛ na ɔma bio ba nkonkron ba so wonya ahoɔden wɔ eniema honhom no penyina so se obɛyɛ ne dance ni and enye me sofo say Bible say by wo kan hintasema dan nipa akoma mawurade ti beba wo honhom no be obi so a eye nyina ya sede se kanyame asem Kristo sum sa bredi obia wose munko ye command say munko ya no manya me suafoti obia wonya honhom no bia untimi ntena se me manya honhom ntimi de me pastor de one enko kasa na wo de be pra ho montena ho onzo obi wa adwene se title sorry abrosifo tie mo pa ente bia 0245947299 ala 024514 2270 0245142270 na 0245947299 obefre na wache wadwen on sa na bochi 42 bitumi gasa media menim nipa mu kasa carrying the Spirit of God. Yes. Jana it marvels me me kura me home but me dey bin to me nkasanti when me support when you sika we am ko crusade on dia ko at times of tie obo friend ni pam but from say asaba working Mose can be. Yes. Oga tre nyango boy say right me nim kasa me pro do everybody man hu say ko na wo ko no kasa no be kasa nyo na be kasa oni mu na be fa ni mu akasa say won na ba hu say nyo na wo kasa ba won na nkasa udu ho a obe manifest why say kasa say mabaji Kristo adi na me ntimi nkanya me asema na me klemu say me wo the spirit a me twa to na say me o twa tropa and na ya asema o twa tropa first na ye kasa na me ko tu say nipa ntimi nye this wo the free Roman once until when you the free Roman wa enye wo nipa na ogina ho na akokasa even radiadom ye na ye kasa bonte kakrai bu awo ko woni hwe ba wo kutu quotation obapone ni petwa ho ahia ni nyina ne se wo ogina ho de wo ye mtg hian se obama ho kwan honhom na ye kasa nya wa honhom na ye adwuma enti wo hwe life of Peter wo study Peter wo hwe sidi wo sika so Acts chapter 2 obra woni duba akono so original na esena Peter kan ase asofo ne toto na no ba still anti wo muhunu se ase anye Peter na wotepo so na ekasa no di wo nipa na de wo so anya honhom no enye se woni mu kasa asem eye honhom na ekasa wo di kugina ho nye wo fele de na de wo ye no ntimi nyae honhom no so wunyae oni me wa abrochi na me kam se me wa abrochi on say o compare abrochi to Ghana difference Ghana betuma gina ba bia kanyame asem
parabruchom se ntesa to obi a wote Canada obi ote US obi ote baabi tie a wasatra a waje no wadi se okura the spirit of God but was see onya means bi afa nka nyame asa is it true anasa wo ne ma bi wona yen kan se bi nkyira tie yo so for me da se me say e ho no wo no hu nipa yes hu nipa once we share nipa nko ade nka se woni means a like se won share nipa bi ade nka wo yoke but e da ya wo share nipa ti wo share nipa onkonko na tese draw attention say nipa sumasi for masema no se wo se won hom ne etu mu nko ade a ana wo ye adwuma nso wo ho wa adwuma mu no e wo se wo ye adwuma de bet e de ya chance kakra baba ahomeje kakra bebem break bebem ti enipa na nso e de oni bi nso di nkomo ti nkomo ba na se break ni ba oni nipa ni di se won hom ne na tu mu a se muma break na enipa na obeben wo no e de Nyankopon asem e be ma no so for me my request we say on konkono betra Kristo ni mu a you say on homre kasa o kasa all the time on the normally abroche for to me for dressing atali we me sha obo kwa bonso o kasa to me say asem na o kan se nka wonya ma wo boa na nko be hyetra timi busa mo say on konkono bani pomo so kire kwan de kwotene ne so sira wongo Kristo ni bia on konkono woni mu no o kasa kire wo o kasa kire wo o kasa ma wo tene Indiana, I always ask myself, say, Argentina, Obi to me, cause I tell you, ya may say, maybe me who send a dear be so for Senka made a share, Matalias you, but on say, so that's why a Christian in Kwana, a Christian in American Mincho Street. Yeah, tia, Adibua, I tell you to me fashion, yeah, tia in Jumay, tell you to me fashion. Also, and when I'm a ticker, I catch me for now. Set a medium mean to mention the catch street because the catch was at moment I'm a fat medium the arsenal Minya thought to be a dribble team say no at I tackle the dimension and shit say also mean to me she tries a craft because Minya mind the woman team say no at an shono I fear dimension because a young woman that cast them and a better we say obi be Christiania so woman kasacha na say or trano kokasa for so for him the terano he was all dressed in what area show tari ni bua stretch who abridge because meaning that woman to more you don't dress according to the weather. Yes. According to the will of the spirit. The commandos are tari we and I say this is to me cause me panu ye be free so for you and sana my idea me dia na only nyametra yes you want to say tell for mu kakra me ja yo me da se so for kakra me pese me kan say o kan John chapter 16 verse number 8 number 3 me on yan kan ho honkonkon no ba na wo ba no obeyi ne panyina aten obeyi ni penyi na aten yo kan me pacho bia no waka ma me John chapter 16 verse 8 okay 16:8 okay na ono de so ba obeyi wiase aten bone ane trene ni atemu amen dozo obeyi ho ate e wiase aten trena me se o wiase a honhom ne ba oba beyi waten ma watwe ho afiri atwe ho afiri sa ne ma no ho enti se honhom na ba na yes na no oboni bi a wudi wo koso di no da me se won ho nankasa no wunten nyanka no yes ana kakra me speak social is about dressing ya say na so for okay mitimi ehia obi waso esofo ana spirit na ye kan ho asem enye sofo asem eye wona wadi amawo tubo awo esofo by honhom no nyan enti wo hwe na appearance a eno enti wo bi hwe ne sofo sua na mistake na wo ye ana wo hwe wiase fashion a mistake na wo ye enti me wo yi bi se me fa ade a se me ya ade a me se ade bia wo ya wo hwe wachi bia e bone enye bone an kan hwe wachi da baba kan se do din saso huntinda de mo dane ne no da na chi enti enwure kura na wo to atwene na hwe wachi a e bone na wo ye enti na wo hwe wachi ansa no enti me ye bibia me busa se enti Yesu a akobesa enti o dress ya the dress ya me dress Yesu a ko be dress sei eno eye one a year spirit no e ma hunu se wo fa she ya tum se we die okay man fa nko sa just what hum by wo tu atua obu ha what da what is was because of where denti ma me hye me ho sa me va Ghana na
but one magana na uwe eno ne asem no one magana na si Yesu be enti de atia ne se de honhom ne ka kire wo so wanya honhom na mpa e de ya obekasa kire wo uye bibia obekasa kire wo yo so fe da se kakra mesa kaka won se ni kwan se medin kaka se ni kwan se wo hwe wo sofo sofo bu wo ho a beginning no erade de adom no edom no what the dom no bet ti yase asase ne nya ya na wieye no bebre shase ye but o ma wieye no because of a wiase asetem ni wiase ne ma binti no adane wadane free ten ne kwan so and the sawoka say wo hwe sa asofo na asua no a ebia ne won koso nkura sa gidie nu anasa wonhom na baaye no won koso nkura ne mu ndi ade obeye enema ewiase eye bu okotimi ka se oh atare we de wo hye de kwaso nya hwe ye waso ne bu wo mokeka sa obasoro ko ranketa so enye bone because say wo ye fra adom nim tise obi se we Christian ne so sha time bo na se obi hu no akorete za ta ne so ne nya sha ni pa no Christian me ba cho metime wa no se honhom ne ntini mu because enye nipa na e ba be yi waten wase honhom konkro ne ba obi yi aten bone ho obi yi waten wo de ho bone ho kai na se honhom ne ti mu na wasa tare enye na honhom ne ntimi ankire wo se atare a wo hye enye ne nipa foforo ana e ka che se watare e di enye amen tina me se honhom ne ni mu e honhom na anasa honhom ne patare na wo se no so o ti mu de a ai kakra bia me de sofu events de nso ne se bibia wo ye bia no so ne honhom na nam na one ne communicate one ne communicate enti wo fatare na hye no wo hwe se nipa na be kan ho asema kanfo se iye na de wo gina mu ba wo fa hye no busa nkonkron se enti nkonkron a wotimi mu de me de kwa abonti e be hye woni munyam because menya sure se Paul ne Barnabas call Antioch o man ko di o ho adanse so mo ye Christopher by kromofo no o mo ene nkonkron ayon ko fa nkuta hudi ene o mabra bo mo boy ene ye ma ye tu se din ma o mo enti wo pia obi nkan je se enti Pentecost ni enti Pillar of Zion ni enti Christo ni pa no address se enti o se wo dress ye pia wona honhom no communicate what you mu ampa won't me now communicate dia no want to unyan ba wo mani pa hunu so wanya ana ade nso a ade se hye no so ade a honhom ne pe no se wiase mpe be bo timi ye dress be wiase e da tare na wakosi basase amen na se ohun ne se ai da tare na wasisi hu se de honhom ne eya yo na on sa da so be cha telephone na honhom ne mpe no usi wiase so na ye kan se wiase de wiase pe no no na se ohun ba bia wo se wa cha telephone de ba no on ho aye fe da ho papa na wetimi ye se na da bia no ayi ya shatare yi amen nti honhom ne pende e wiase nkanfo o se honhom na ajan besoma na ba no o wiase nhuno no kura honhom na wiase nhuno se enino na modie mo hu ne fi so otem nche na ba betra mu nti wo na wa betra mu no na anim honhom a e wo priti esa se wiase nhuno nti no wo hye de yesa na so me obi timi ka hye na wo yon boy na da bi awoto watade na lie den mu fiafia na wo trouser kakra me na minim communication am ne honhom ne wo enti wo no de na we na wo jeje wo kan fa wiase ba me de ye wo wiase de so wiase hu yai na say the role of the spirit honhom na djuma yo Christian everybody one obetrem a oyitire sorry honhom na djuma ya oye oni pa everybody one oba mu a obeyitire ne de mount ne de mount yeah ti wan ka so abra ba wo bobia no se me botre ne bra no kwasem oyitire ne de mount tu se enyo bi na be ka jo ti enka ne se me bufu a e wo so oji wutu bi se nkonkron abetro mo se sa de ntutwa enka na me ya ho ya o so hu se nkonkron na wo kan so oji wutu bi so ba betro mo se ho ya afiri se no obi sia obi ho asem hye otirima obi obone a untumi mfa nche na e wo so hu se from now go because of the spirit aba betro mo ntino obi ya made a mitumi de channel honama kono ntimi mu dabi ajama mo ntimi fa menya djuma
me nkonkonom nsa bio you want to make kanje nkonkron betre ma zakwa konom nsa ba konom wi tie wo so chance nkonkron wo se nkonkron na ba se de receive na wotwe mu no na dwuma wo yense de ka oyi trini de ma yes two odo kana asem untumi nkama no ntum se me kama no tum me ntumi nkanya me asem emla me what the spirit of God is never true ade yense no yi waten ye wo ye bia okasa ma wote nkonkron hom no okasa yes kasa pa hom no okasa papa ye wo ye bia nya bia so sha atade fon na hom ankasa ncho na kwa bontiro bi kasa kire wa hu se wa ankasa no nkonkron ntum that's why I say the conscience so that was all ya dey bia to us we dey ma hunim na kasa atade ne e to dey hom na kasa atade na wa hye na betu sinti bia so ba che try na ho yire ginam straight dress na yire we Christian ya ho be kasa to say dia wo ye na nye en na kire ho na wo na nya yon kofa the fellowship of the spirit because ni pa bia se ho be tire ma e take you life no dia wo ye na nka ne bia onni mu ani gye nam se won konkoro be treni pam edo ko hai pa akura na to da ne wiase kura nya wo ne wiase afo ne kura nya wo wiase no ne ji ya tu se abrante bi nam no obobra bi okotre ba bi nom saje na ni na ya ware ho hu awra ho mu igwa hom na ba trena mu nti wuni mu ani je tietiefo enche bi abefo ma se bi sana minim se mo nse be ko so so the role of the Holy Spirit no em say madisua mu no meleste some point bi egu ho the dikaye the Holy Spirit provides confession of sin to all people. And I share with John chapter 16 verse number 18. The tosumi no so no. I say he served as a helper or comforter. That's what boy you're ready for. Oh here no so here John chapter 14 verse 16 to 17 and so be and he guide the believer into truth. There's a ball by the Econocrimu, and also John chapter 16, verse number 13. Okay. He helps believers to glorify the Lord. There's a boy and also here John chapter 16, verse number 14. And also the Tosunum, so he gives special gifts. And also 1 Corinthians chapter 12, Romans chapter 12, verse 3 to 8. And also Anna 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Nina ubehuho. He enables believers to produce the fruit of the Spirit. And so Galatians chapter 5 verse number 22 to 23. He seals us belonging to God. Ephesians chapter 1 verse number 13 to 14. And so can be more. Now say for now the phone line has been activated. Now baby rubber be a chon konkona eje na otwe mu no dwumadi a odi ogidi nya brabom to wo se oni se adwuma na it means you don't have the Spirit. At moment abon se adwumadi ne nkoso na it means you don't have the Spirit. Yes. 0245 947299 0245 14 2270 0245 14 2270 0245 9472 Christ has some drink come on and count you emojanity madame ho amen amen. Yeah. Me pase me first na me ka se free Kuwait. Oh wow. Me pase na enche nyame so nshira mo na enche try de ba ye de nyame asen so se Ebenezer nyame de odi abedre ni. Amen. E se na ni mo nyam bebre. Me pase no teachings ni mo na mo ka be se yamfe ya ho nto sofo bi so. Na sofo bia. Okay, here. Hello. No, or catch them, never means to make a class and me and young home to out of a force. Me met ye da, I'm a yamia drum, me some damp and I can't mean the view. So for no far from friend, make a tell me sign. A cow not ask for no one or was as usual. And call Bia Bena or Baba, Cobaba, Conanco, and Atana. Ansika, dear Bia day, any moon. And I maybe someone say, shuffle. And to say, me win now. Nothing is ha, bear man and chair on your one and me wa, and a fan of Melco. I am the son, me heaven. And I'm saying, what's I?
enti me ne je tinyi pa na ma me ko bisa na question say enti na wo pa che say Nyankopon oje mfempade no Adam emfe no na ase ne say o ka che me sai na Yesu Kristo wu na o be wu no e pia na ye de be wo na emfe no sa na ase e kire e na me so wa bon pa wa bon wa bon o ka che me sai wono akọ Bible school emfie miensa enti Bible school ne de wonya kwade a woko sua de wo Bible na me say enti wonyi ni say honkonkro de enipa ya adwuma wonko Bible school na wo say wonyi ni ana me say enti me bufu so for the father am ka na sai asem no aka ne de me mate ne so memfa enti ya no anfre me biem enti me sraje fo etim ni na so fofo ne de me avia ho nto o mo ade bo no ma on be ka kire wo no nyame no kware ne so ma na e ko house enti me beta me busa e pa ko ben so say okay me fa chawo say in case say me question the part me kai ana ba kwa ba you come ba na me pa so na la you say busy we ya semo kobra ye be fa o